Shubor nakaslem jong unongsan Hima. U paim ay nam Syiem, Syiem Hima melim, haga khat arteri upnai nailar arhajar apun riu, Syiem lapat yo ya kalat bansyong haga syuki, namar bu acting Syiem balathung daga district council, Syiem la no eka kam, bat ulawan bansyong Beit haga syuki, haga office Hima melim. La ban kedau baka jengthung ke district council ya u Alban Frederick kumu acting Syiem kadi hadin ba kala sospon ya u aina manik Syiem da ka bakadau baka Hima melim kam siu ka khajna sha ka district council u aina manik Syiem ulawan poi ha ka office ka Hima melim na do dang step Henry Syiem lapat yo ya kalat ban trei ya ki kam namar bu acting balathung da ka district council Syiem lami na katika office hadu menta lasakhi bo aina manik Syiem ulahap ban mi no naka office Treikam Hima melim hakapor san baji namar bo Alban Frederick Syiem lami setiana katika office hadian kapor san steng e acting Syiem ulami no naka office Hima melim berhaka jing persyang ban yakren ulaong baun trei Beit ya kakam hadu banda yo ka hukum naka district council baun no ya kakam kum acting Syiem ngamdan Henry namar bangam pat yo eko hukum naga district council kumta ngawan syong Beit ha ka office ha Hima melim ulaong Makiong kan no Cuci dari dia makiong kan no office di yang berhad ini Kawai kalau begitu dengan empat yo order naka diskonsil di takatahi. Kemudian ini la rakadai bang iyo orang naka diskonsil ini iklan banmi, orang iklan tiga masuk. Kemudian ini takatahi. Karena kalian ini tapi parada dengan kod kami dai. Oh, Nut ni. Kakut, order kakut kadiban kakut ke sport diskonsil. Di kalimbang diskonsil kan mereka ngawan nakasanar pengayo na diskurso di tamde kay bayo nang ni natay di lara ko adar ko na diskurso lang adipan mi kan mi pagitahi amlan di ka ban ale persya ino ma Kamu kat bumpat yo ka order na diskusi dengan sobat ni. kadi katahi nomor wang 4 yo te di hadu menta pilayo order kan ayam 4 yo order wano ti pilayo kan order kata ngam tip di pi ngasai pi dong kaman kelina ka diskurso kata kita kalian nanti ngamla ini kata Treikam Beit kamu buat yo. kata itu. Mereka kamu ni bakam sang ini. Kata ini dua lima kesana semua ni. Kata, mau beli. Boleh.